Lakhipur online puthok saba June gi tang taramari thangja numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maru oi pao Black box pangle Air India ki plane kai pa ki thodok kamari lenana langla langjin puthok pada chauna mateng oiragani Siptila kidnap and gang rape victim ki matangda JDC ki maigedagi CM da memorandum pisingkre APCC की ऑब्जर्वर लातुना लखीपुर कांग्रेस कमिटी का उनखरे उमा कामरूप डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना ओजा राकेश नावलेन बुताराम न ओखरे ताइकुंडो एकेडमी सिलचर की बेल प्रमोशन पांगथोखरे अमसुंग जिरीबाम दा चही तरामदो मखा की नुपा मचा की फुटसल टूर्नामेंट मखा चथरे हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसे ngasi June gi tang taramari Malam gi e dan tauba numit World Blood Donor Day ni World Health Organization na June gi tang taramari bo Malam gi e dan tauba numit haina lauthok ki bagi matungdagi numit asi pangthok tuna e dan tauduna miyoi kaya gi punsi kanbagi thodang lauriba singi mafamda ikai khumnaba uttuna lakle handaki chahi lising ani ga kunmanga gi theme de e dan taurasi aikoi punna miyoi kaya gi punsi kanminarasi haiba sine Stay informed with Lakhipuronline. Air India की प्लेन काइबगी थौदोक कमरी लेना थिजिनबगी थबक मका चथरे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर अमसुंग कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यावरबा ब्लैक बॉक्स फंखरे मसिना प्लेन काइबगी लंगला लंगजिन पुथोकदा चाउना मतेंग ओइरगनी नाकल अमरोमदा गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की कांगबु अमना अहमदाबाद की प्लेन काइखिबा मफमदगी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर अमसु फंखरे भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ना थिजिनबगी थबक असि लुचिंगली अमसुंग मसिदा यूके की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच अमसुंग यूएस की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की मियोय सिंगसु मतेंग पांगली थौदोक असि की मतंगदा अहानबगी ओइना थाजनरिबा मरम सिंगी मनुंगदा प्लेन की मसा सिंगी फ्लैप सिंग अदु मथौ तौदबा इंजिन फेलियर ओइबा नत्रगा उचेक न थोमजिनबना ओइरंबा याय हाइना पानरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngarang ayuk अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल चतुना एयर इंडिया की प्लेन काइबगी थौदोकता सोकलबा मियोय सिंगी हक्सेल की फिबम येंगसिनखि प्रधानमंत्री ना थौदोकतुदा हिंगौबा भारत की हौखिबा ब्रिटिश सिटीजन विशास कुमार रमेश कसु हॉस्पिटल दा उनखि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ तो मैंने ट्राई किया जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से तो मैं निकल गया वहाँ से मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई ग्रीन और वाइट बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या रेस दिया होगा ऐसा कुछ और सीधा स्पीड में ही घुस गया मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए तो फिर मैं निकल गया उधर क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार श्री मोदी ना प्लेन काइबगी थौदोकदुदा लेखिद्रबा गुजरात की हाना की मुख्यमंत्री विजय रूपानी की इमुंग मनुंगसु उनखि पनबा याय जून की तांग 12 सगोलसेन निमित्ता एयर इंडिया की प्लेन काइबगी थौदोकदुदा पुन्ना मियोय 294 लेखिदबा दुगी मनुंगदा मणिपुर दगी केबिन क्रू मेंबर अनि कोंग्राई लाटपम गांथोई शर्मा अमसुंग लमनुंथेम सिंगसोन याउखि प्लेन असिना मेघानी नगर की बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल बिल्डिंग दा तासिनखिबगी थौदोकता लेखिदबा मियोय सिंगा थारगा एयर इंडिया की प्लेन काइबगी थौदोक असिदा सिबा मिगी मसिंग 235 सुरे हाइरे गुजरात थोकिबा प्लेन काइबगी थौदोकता लेखिद्रबा सिंगिदमक लेबाक सिनबा थुंगना अवाबा फोंदोकनारे मसिगी सरुक अमा ओइना कासार सिलचर दसु ngarang सिलचर की खुदिराम मूर्ति की मखादा थौदोक अदुदा लेखिद्रबा सिंगी थवाइना इंगना चिंगना लेरोना बा मैरा थामदुना ताइबंग मपुगी मफमदा थौनिजखि सिलचर शहर की मियोय कया अमदी तोंगान तोंगान बा लुपसिंगना अवाबा फोंदोकपगी थौरमदुदा सरुक जाखि आमार सिलचर आंचलिक हाथ संस्थार
কোলাবরেশন কৰি কালি যি আহমেদাবাদ আমাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়া যে ফ্লাক্স হৈছে সেই কাৰণে যি মানুহ তাৰ দুৰ্ঘটনাতে যি মৃত্যু হৈছে সেই কাৰণে আজি আমাৰ সাধু কাছাৰ জিলা সাহিত্য সন্থাৰ সমগ্ৰ আমাৰ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে সাহিত্যসকল মিলি আজি আমাৰ 1 মিনিট প্ৰথমত মানে নিৰৱতা পালন কৰিছে আৰু কেণ্ডেল লাইটিং কৰি তেখেতে আত্মা চিৰ শান্তি ৰক্ষা কৰাৰ জন্য আমরা ঈশ্বৰৰ কাছে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ngarang irai numit June 13 da additional district and session judge Kasar Silchar da Siptila kidnap and gang rape victim gi statement lokre amadi accused singi advocate nasu victim gi mathakta cross examination tawkre amadi numit asimakta da justice demand committee for Siptila kidnap and gang rape victim gi maigitagi Kasar gi ikai khomnajari ba SP Numal Mahatta gi khuthangda Assam gi honorable CM Dr Hemanta Biswa Sharma gi mafamda yahunbina ba demand ahum yawba memorandum amasu khusinakre SP gi maigidagi su mahakna ngamba thakta mateng pangani haina thajaba pibirakre demand sing adugi manungda mara leiraba singda ahak pacharak piba awaba nanglibi asigi imung manungda sel gi mateng pangbiba amasung sarkar gi thabak ama pihanba asina chingbani Kongsat aduda Justice Demand Committee ki Chairman Oinam Birmani, Vice Chairman Okram Lakhikanta, Vice Chairman Sarat Laisram, Convener Inau Meitei, Co-Convener N. Bir Mohan, Y. Inau Bidebi Amadi, T.H. Chandralekha Devi Sarujake. Lakhipur Bidhan Sabha Kendra gi Block Ahum gi President Singh, Mandal Committee Singh gi Thobuba Singha Unaduna, Assam Pradesh Congress Committee ke observer Sri Lakipuddin Ahmad MLA su oibiribana kuina phaminaduna ngarang wari watai sanakre mahakna Lakhipur da Congress Party gi mapangal kankananabagi damakta kari awat pa leibage haibadu thomi singdagi munna wari kaya taraba matungda marik chumba report ama APCC gi president da submit tawrugani haike mahakna Lakhipur Kendra gi MLA candidate oigadaba miyoi gi mingsu confidential oina paudam lugani haike mifam aduda Kasar District Congress ki President Abhijit Pal Lakhipur gi in charge Dr Maimom Santi Kumar loinana block ahum gi President Singsu Sarujaki Manipuri Bhavan Bangagar Guwahati da leiba office da Uma Kamrup District Committee na sinlangduna Oza Rakesh Naurem writer journalist film producer director social and cultural activist pu taramna okpagi thoromama June tang 12 da pangthokre Uma Central Committee gi working president NG Baladev na mifamapu Oza Rakesh Naurem na athobe mithunglen oina daista lengsinke Thorongi ahobada committee gi secretary Bhuttachandra Laisram na Oza Rakesh Naurem bu miyamda saktak pagaloina Lamabam Chingthang Khomba General Secretary Uma Central Committee Bhuttachandra Laisram Lauremba Modonchan Amadi NG Baladev na Chingbana Lengyan Phi Yanduna Ikai Khomna Bautki Wangangloi Singi Marakta Lamabam Chingthang Khombana Uma gi chahi 13 gi thabak thorom sing amadi hojik oiriba pibam gi matangda marik chumna paudamki Oza Rakesh Naurem na Tripura Bangladesh Kasar Hozai amasung Guwahati gi miyamga nungsi sanabagi matangda macha khaina wafam kaya phongdokhi chahi asigi January gi tang 8 da release tawkiba Manipuri feature film Yahau Thengba Khoimu masana direction tawjaba international award phangkibagi maramda amadi ate release tawkhraba amadi tawdriba film singi maramda mahakna nainaduna miyam gi pungning singsinki social activist ama oina umaga iroina na chatmina bagi wakolon su thambiram ki haire loisilakpada president na Uma Central Committee ki pandam amasung demand ahum haibati Manipuri Council Manipuri Development Council ki body asi elected body na mahut sinbiba loinana ST demand chingba yauri aduga loop ki secretary Bhuttachandra Laisram na thagatwai piduna mipamadu chinglem na loisinki Assam ki Dhubri Zilla da oiragliba Kanglup anigi ungkhatnabagi phibam asina maram oiraga ain gi phibam da akaiba thokalabadi ubada kapnaba Rajya Sarkarna yathang pikre Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma nangarang Dhubri da chatuna phibam adu yengsinki leingakna bapam aduda CRPF thamjinkre amasung Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 1992 gi section 134 close amagi makhada athingba lauthokre Luchingba singna santi oina lainana bapil tawri amasung aranba thabak tawbasingbu khangdoknanaba tijinba ki thabak makha chathari Burit
অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে যোনে খিল মাৰিব পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব हौखिबा जुनगी तांग 13 मालेमगी अपुनबा मैतै लाइनिंगलुप ममलगी लुचिंग पुरेल साइवनबा खुमनगी लमजिंग लमताक मखादा मसालोइसंग अमा ओरिबा कंगलैपाकी थौमिसिंगना सिंजा लांगजदुना इम्फाल ईस्ट की वखा लाकपा इपागी मसाई कोंदा लैरिबा खुमन पोकपा इपा इमागी संगलेंदा पुवारी का सागोनरकलबा सनामहि चेंग होंबगी थौरम पांगथोखिबगा लोइनना मैतै यैखुइगी इनाट लाइनिंगदा हंजिलकपगी मरफुनिथोइ सुबा सरी वासक परै हनबगी थौरम से पांगथोखरे हाइरे हौखिबा मे थागी तांग 19 हौदुना उचाथोल पायोनियर क्लब जिरिबामना सिंदुना न्यू लाइफ एकेडमी स्कूल उचाथोलदा पांगथोकपा क्लास 5 तगिना क्लास 8 फावबगी फ्री समर कोचिंग क्लास ngarang loisinkhre loisinbagi thoromda pioneer club ki president M Premchandra luchingduna loisinbagi thorom adu pangthokhi coaching class asida oja mangana apunba mahiroi kunthra da takpi tambikhi loisinbagi thoromda oja singda su kudol pot amadi mahiroi khare da su kudol pot tamkhi रामनगर खेलमागी हरि मंदिर मानदोपता चाही असगी जनवरी की तांग 3 तगी हौदोखिबा बेल प्रमोशन एग्जाम का मरी लेना नंगरांग एकेडमी असगी इंस्ट्रक्टर तौरांगबम नोगेंद्रना सानरोई सिंगदा बेल खुसिनखरे तौरंग का मरी लेना इंस्ट्रक्टर तौरांगबम नोगेंद्रना हाय ताइकुंदो मसाना सिना हौरगली बनहा सिंगबु मसा मौ फना थंबता नतना साना खोनबना आंगांग सिंगी तुंगी पुंसिदा मतिक चाबा मियोय अममम ओइबसु याय रामनगर की अकोइबदा लैरिबा खुंगंग सिंगी ममा मपा ओइबसिंगना मचा सिंगबु एकेडमी असिदा याहन बिबासिदा महाकना थागतपा फोंदोखि एकेडमी असिना लौकलकलिबा खोंथांग असिबु लमदम असिगी मियामना सगोतपिनबा महाकना अपील तौखि ngasi kemagi ramnagar kemagi mandop achowasida ekona taekwondo school ma hangna lamnam pir leiriba koi angang sing actually ri ekona hop tok jabase mai akoi be leiba ramnagar kema berakan lama tukona chengba amade gwanjurgi akoi le meitena tariba lamsing dagi angang sing asigi akoi labna chatana sanaba self defense akoi gi physical fitness amadi sports or bata kono masana se sanawi khudong chaba du panganing made koi na pham asida taekwondo ki school se hangjabani adu ngasi khana sida ko na sa to na pham sedagi apa apa angang ki thokpa hore da mathangi lakadorba jorhata sanagadorba jolai thagi state level championship ta chu landam se angang sing mayama koi jahondana bhom chele mete macha singi marake apa sanor kya puthokpa ngambagi हाजाबादु थामजारी आइगे मार्केटगी थैंक यू आइगे मिंग के तंसना सिंह कौई आई हाना लखीपुर सानानी आई खोयंगिनी लके रामनगर राखदु आई रामनगर साना बजन लाए ओजा नोगेंद्र रामनगर खेमादा ताइकुंडो खेला पूजा पजे अखोय गी नक नजु लए जामनु नुमाजे थागा चबो कोंजा ए ताइकुंडो जाम पामी सर लोगेन से सिरा तो बसे जामु Noi kelmada taekwondo tamba phangni se jam nuai par nogambu thanks to dari khema siga akhoi oja sa nogen na taekwondo academy institute ma hangba se jam nungai jare ai so han dagi angang je tamhaning na leibani ai sa Lakhipur binakandi gini lama siga ai lei hoji angang lai tambai damakta ado isabu han de tamhaning ma dai se oja na institute ama hangba siga tamja phangse jam nungai je oja bu jam thaga chari ko khemada taekwondo tamja base jam nungai jare sar nogen bo jam thaga chari All Jiribam Sports Association Sinduna Jiribam Higher Secondary School ki sanabungda team 18 saruk jaduna pangthokliba ahanba Satish Chandra Rai Memorial Mini Boys Under 13 Futsal Tournament lisingani kunmanga gi ngarang sanakiba pre-quarter final league round match ki ahanba match ta CKCB na Yawol Club goal manga amada anisuba match ta Sonapur GPSA na SBNYC bu goal ahum sunoda amadi ahum suba match ta na Anandamui Club na Ichel Club B bu goal ahum amada mai thi henki
मैच असी अजीज हाइदर इकबाल हुसैन अमदी विजुअल न कंडक्ट तौबिकी टूर्नामेंट असिगी ngasi नुंतिल पुंग अनि मखाइदा CKCA गा मैरा क्लब का सानगनी अनिसुब मैच नुंतिल की पुंग अहु मखाइ ताबा मतमदा इचेल क्लब A गा SBNYC गा सानगनी अमसुंग अहुम सुब मैच सना नुंतिल की पुंग मरी मखाइ ताबा मतमदा KMYC गा यावल क्लब का सानगनी Energy Healing Center Rongpurda computer gi matenga anauba madi ariba anaba singbo computer gi matenga layong khangdokpuna layang ba hausare computer gi matenga makal makhagi anaba singi report lokthokpuna haksangi awatna machal kaya menkhanana ba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layang bajaragani maruwaina nupi gi laina sing I watpa angang khawgi laina angang oidaba nupa singi phambi sonbagi laina prostate gland chawthokpa kidney amadi ising mari gi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chinba gi laina sine chingba layang da yaragani loinana matam sangna hu chen hidak charakpadagi side effect amadi I da hu chen ba toxin lairakpa I watpa gi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudong saba leijare silchar rongpur part 2 gi stone crusher manakta leiriba energy healing center da ngasimak gengsimbirabu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395732456 number asida call tobirana bakhanganjari Wellcare Medicals Lakhipur Ward number 8 na makhal maka anaba kaya gidamak maming leiraba doctor singna layang bagi kudong saba bizari Dr. Yusuf F. Chaudhary MS nakong naton amadi khaunau gi specialist amasung Dr. Rehena Sultana MD angang gi specialist Dr. Ani Asina nomaizing kudingi numijung bapung tarani thoidigi layang gani Dr. CH Rakesh Singha MS orthopedic surgeon sarugi Dr. Asina laibak pokpa numit khudingi nungtili pung ahum dagi layang gani Dr. Satyam Bisas MS Dr. Asina nungsang gallbladder da nung laiba khoirin pomba phimosis paraphimosis na chingbagi layang nana bagi damak numit khudingi ayuki pung 9 dagi 8 phawba aduga nungtil pung 2 makhai dagi na numitang pung 8 phawba layang gani Dr. Bikram Bhuya dentist PTS jagi Dr. Asina numit khudingi nungtil gi matamda layang gani Dr. Benjir Ahmad Loskorna numit khudingi numidang wairam pung 3 dagi na 8 phawba aduga Dr. Puspita Singhana numit khudingi ayuki pung 9 dagi na 8 phawba aduga nungtil gi pung 2 makhai dagi 3 phawba layang gani Dr. Tribeni Haflongbar Clinical Physiotherapy Dr. Asina Sagol Sen Irai amasung thangja khudingi nungtil gi pung 2 dagi layang gani akupa marol amadi booking gi damak Wellcare Medicals Lakhipur Ward number 8 ke mobile number 8134835398 number asida pau phawna bina bahairi Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pau asibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Aroibada maruoiba pau mukhanna Black box pangle Air India ki plane kai bagi thakdok kamari leinana langla langjin puthokpada chauna mateng oiragani Siptila kidnap and gang rape victim ki matangda JDC ki maigetagi CM da memorandum pisinkre APCC ki observer latuna Lakhipur Congress Committee ga unakre Uma Kamrup District Committee na Oza Rakesh Naurem Butaram no okre Taekwondo Academy Silchar gi bell promotion pangthokre amasung Jiribamda chahi taramdo makhagi nupa machagi futsal tournament makha chathare Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi wenadi matang asida loijare